Class te sun jom thei ding na yoma ki pa hawai sa ngai khiding hunan pia teng teng to pa Jesus Christ munina ina chi bai kon buk thak ai tu ni na salo chi na ngai to khom leng che kon tel hi temple thum na kwan lam ding hiam Jerusalem temple athum na to akiboi all mo pe nu chini aboi pi pe nu kha qua tung to nang kilam kheding qua pan lak nang kilam kheding hiam chi tu ni na ngai to leng u thwai sai Elisha Thomas ading ina Exodus te bung som ni tang som ni le na simole ke ading in lei mai tam na bol ding waya na hal mang thil lat te le na lep na thil lat te na belam le na bong tal te na lan ding mun teng kamin ka khum na a nang kiang a ka hong dinga ka hon wal zol ding ya hi pathian ni na mausi kianga ana ge na hi mausi kianga ke ya ding in mai tam ana bol sakun a chewe ya mai tam a chi pen kha banga tabernacle ichiam ei pa puan buk a ki mo wa puan buk a jong pe no kha Israel te na ya ge na ya wa mai tam kha na hon bol sak ding wa huaya hal mang thil lat te mo lep na thil te thil tom belham na bong tal te na lan ding u chewe yai mun pen yai mai tam pen kha ke kaum na ding a hi ha kaun wol zol na ding a hi chewe ikithua khom na dingu iom khom na dingu nala ko ngom the na ding na wai puan bu khan bol sagon cha kha mo si kyang anagain a hi a puan buk om sia bel yai ve puan buk sunga ko yona chin avial zon male cha zong oi chumalo siam puten kha wa zon pe no kha mai tam tabernacle hi ha wa kha Israel te hong pai khia wa gam dang ton na pathian ni na a hiai pen kha hoi taka systematic taka kha abol dan ding le akoi na ding mun bang wana akima kianga Israel te teng aki lep ding dan khong hoi tak detail piai na huchina instruction hoi tak to ahon bola yadan kha ahi amai tama kha in hia kha tabernacle akichia mo puan buk in akichia yai puan buk sunga hi ki thoi na nei wa gilat na nei wa hiai muna pathian a oma pathian ni na hiai akipan na sinsak na apia a huchina wal zol na apia a mosi kya again bang mo yai pen kha mosi tung to na pathian mai tam akibol khiak na masai ve in hunong pai to wa hiai mai tam pen kha alian zadeu na china ngom to wa asung lama avanom ni te khong atu am tam pathian ni na hoi takina again sa ting kha mosi na ama hun sungin an su tang tunga hiaya kha sekena cherubim mercy seat isi te kha ei paul la bagen ha khia te mo ark of testimony avan ai khaya te kha avan to waya puan buk sunga avan zat thil te hiai te khong hiai te khong bang ham te mo sung lamam te kha again nang na him gen nei vek nge na hi hiaya puan buk ma bang le kha Jesus Christ gen te na hi chi dan chang lang khe dei kha in yai pen kha hunong pai to wa kumpi te hong laluwa sol in bel ama aklal lai na pathian bu ke bang ai chi ngai to akhavet lowina hona jang be ya himale David hong lalena David ina ke sidar singina minga pathian buk puan buk mai om chian ngai toy na temple kabol ri china pathian temple ding kha David ina ama lan ngai to hi yai David ina alung sima ngai to hi ya himale pathian ina ama khuta lam khiak ding adei kiya idea bel hoi asama ma himale temple pen zo nang na lam ke dinga na tapa hong piang ding alam ding chia huchina temple masa pen khong kilamaya kha kwa lama le Solomon in alamai ve mo wa je kine the first temple of Israel is kha temple masa pen kha hong ding hia temple masa kha Solomon in alamai ya kha amel le puam chi mai ni mo ahia hunong pai to wa yai Solomon temple pen kha kwa nong suksia thiam ichi chiang ina Nebuchadnezzar ina yai temple kha associated dema zudate asimina Israel lalgam ni phai che velama
Northern Kingdom le Southern Kingdom ai ve Northern Kingdom abel temple am ke ya le a temple khat ai ve a Northern Kingdom ate kha Asuriaten amanua why zona 586 mo zangale som ge legok BC na Nebuchadnezzar in kha awasima thum veisim awachua amasa pen pena a royal family teng tengalkhia a why zoina ai amipil misiam deu te apai api hirona wa kha Daniel te loi kha tel khak na hita wala athum na a temple teng teng la susebe sipina ya ya avan teng la pokhabe ga huchina ama gama ko ya hi Solomon temple siat na hi why zoina Solomon temple ong siai na kum som sagi sung ving ai gupta Babylon ava amwa Babylon lal hong zoina Surya kumpi hong lala to Surya kumpi Cyrus tum to nakipanina thupia hong paina huchina Zerubbabel le mituan to bangsa am te vakki kuna Jerusalem kha temple hon bolon tawi bele wa hon bolon kha hunong paitong lalong ki henga Greek te hong lalua wa ki changin kha Rome te hong lalua mo chi atu am thong lal to wa huaya hi Rome te hong lal lai na Herod the Great ki chi zalama ya ta ko mo wai Palestine le I mean Samaria le Judea gam ukpa kha Herod the Great ki chi pen kha hiai hulaya an lamai Israel te kha de sakna hiain anaya Herod kha agit ne gilowa ai abang Allah na huaya hi hiling Israel te din ahoy iwang laka mo aman kha temple bang le na bua pi na akompan bahon kek lian pikilom tak main sua wai jakin kha Israel te ban Herod temple ha che kha je na ne mo ya kha a temple pai da na hia ai le wai Solomon temple bana to Herod ana pua temple pen kha bang chabang kise khanon hia me chi le Rome tel lalai mai na Roman Titus kichi khatina general mo Roman te general army khatin kha yai Jerusalem temple kha suksia ding ina hong kwana kum khaguk sung ving kha akima kia china banga sepai te dana wai abengar te mo abangar chinia ma wai te kha tu lai front line ten thei siam ma ada wai dan te kha akim vel na ko iwa a Jerusalem bang pe khan nak na sat loi manin kha wa mok ette ka le zo ji loi wai jagin kha ye taita sin kha akim vela ta nga hu chin a om khuma kha guk sung kwa ma le lut sak lo kwa ma le pot khela hu chin a asung lum phia le hu chin a thil teng bei tui le bei an le bei aveka bei si bicha buai ti takang buai takon kha a attack panai hu chin a ya hi nak takina temple suksiat hongita a Roman taita sin kha ya temple am teng khavanam teng la pok khavekina asunga thilom teng halwang lai siam tena lai siam tho thuk jana na sulten kha again dano kha hiai hun sungin kha a Israel te nam chiam te na bu te ja ke wai Juda Simeon Levi te lo chiam te na bu kha wai bang la ki hal mang khai chi wai ja ga tua kha kwa penin ke kwa nam ka ja chi thei no lo te ja Juda bang leng ke Juda ka hiai ke Dan tribe ka hiai ke Manasseh ka hiai ke kwa ka chi kwa ma ke thei bun lo icha Israel na ka Israel mai mo wai a record book pen kha ya na ki hal tum khai chi lai jang i ve ma wai jakin kha a temple ni na kha sedim de mai ve ya kha Titus ai alim ma ai le to kha all mo wa kha chu hiai ve Israel mi hing kha ta dinga angai nat pen u khowela ngai nat pen le all mo pen chu a temple ve ma wa temple hi eri sat somsa hi suksia thai inungin kha agam tuam tawang ki the dal ve kwa atai khe zo lo teng in naw mo wala athulim lo teng chi mai ni adel asibang te chi mai ni atai khe lo agam ana nga khi mim bang ja ha mo temple lam chi khomo chu ngai dam no lo mi dang tuam tawang pem ru jung pem ru jung wa te na thunai dan lewa china Israel min bang le mang jo khopin na chong ma hi wa ja kin kha temple thum na ri pen kha kilam no lo chit am veng kum sang kha le zakwa wal hi cha om de nei be ai le tu na khove el leo chin kha yai temple thum na pen tung ding hi ding hi chi lai sian thole ana gen dung join kha tu lai na ya khong kha a pheng venga ki pheng venga hi ma le kwa pan san kwa tung to nong kilam kheding yam chi pen ki thei lo be mo wai ja kin yai temple thum na pen kha lung lu thoi ma hi ana angel leo chin kha yai to kha is banga i Christian hin kwa kha hong ki sukha di ve yai temple in kha
adak si mai mo dak nga bang ging kita le o dak nga ging tai chawai kha amin bang sa min samta chi imu thei da na kha temple kha ki mu eve wai jagin kha hiai temple thum na di pen kha kwa pal lak na hong kilam kheding hiam chi pen kha bil do hwai ma mai ve to khobe la kha ama sa pen pen at tabernacle chi ama puan buk pe kha mo si tung ton kilam hiya wai zoina Solomon temple pen kha David in anabol som pen Solomon in hon lam hiya wai zoina Zerubbabel le Israel mi tam mi ten hon lamua tu azo nung kha temple kilam no lo temple nei no lo hi wai jagin kha angai na pen no kha temple tun ding de chi hi of top priority of Israel government kha ai le to ye temple lam na ding to ki sain kha ai su bang hiam ngom ta baya bai lam ta dia hi wai bang le hi le kwa pan sana kwa zanga kwa ma kai na hi temple thum nang kilam ke ding hiam chi pen kha en leng u thwai sai ai le to ding in kha i the gi yeu kha le zalama i hi sa kha antichrist dan nama ki panong ki panding hi chi ne ji lo ba ya kha hom dan tak chu dan kha gul che ve mo hun masa sesun masa yena dan nang zo gul na hiya lam no la nan om dinga mi hom pai te sa ko lang tuang na tu dinga atu tia ke dinga hi che mo wa je kina Israel ten kha khovela a contribute bang hiam om tel la kha ana sama ma khovel lal na le thunai na lam len deu te kha dan nam te ve wa je kin dan to kha dan a ki panin kha antichrist je Christ do dal pa kha hong piang khe dia hi chi kha ai hai lo ding hi wai je kina yang piang hiang di dan pen kha bangai chi le khovela lem na bol din hong kilang kheding je ve khovela buai chi takena buai ding a buai chi takena buai ding a wai kha alem thei ding kwa mam no lo mi piten a government le muang no lo mi piten vai hom te muang no lo mi pitong ki phin ding na we want a man who can bring peace in the world chi hong ki ko ta dei ve wai hun che kham mi khat kha yes cha ke muan na bol de cha peace agreement to ma sai de ong kilang ke ni wa kha antichrist ong kilat na di dan alim le me le be akhat na khovel lem na bol ding na ong pai ding hi wa na ani na khovel pum pi kha kharan su ading chinam si khovel pum pi khan gom khom som ding in sa khwa khathon bol som ding a wa na khovel pum pia sum le pai bang ale khat zat di mo thil tom kha khat nge dong di tu lai bang a India one nation mo wa le one nation, huh? One future, one family, one nation, one art, one family. Chỉ không slogan là sao vậy thế? Tụi lại sol card tiền mà. Ele hiện tại cái sai khác đi. Ini link, why antichrist in kha khovel pum pi kha khathon suwa so me be. Why kha khata ding di. Ma, wana Israel gam kha amen center ai pe na. Israel le gam dang akima kiang a amel man nam te to kha kilem na hon suai hon kai de. Yai ma mai be bil do why kha kilem na hon bol do. Zalam zikina Saudi Arabia to Israel kha kilem na suai hon kai wa. Yai akayu kha tua aga yai be. Ile chu omdan tak chu pathian ni na to hiai pen kha hun sanai lo de hiya wai jengin eloin kha Middle East abuai sem le en loin kha ilung mo chu o pathian gam na sem ne de pathian chan sun pela hi ichi di hi jo eve which Israel te peace agreement pen hong pai jang lu hela hong ha do china alanga muan na bang Middle East bangan tun mong le chu tu jing ho la dan tung di lo dia ni ta hong tung ti chi kha pata huai de ve mo hil le to bel pathian ni na hun sanai lo de ding aga apa tang tu patu gen na ding kha bang tan mun pejek lai hi wa jaga Middle East buai lai lung bon huai lai ti roi ve au chi kom na temple thum na pen kha lam na ding pan hon la de ve yai mi pai antichrist in kha yai teng lam na ding kha gam dang te to ki so an kai du mo aziak chu Israel te gam na tua wai temple lam na mun na kha amel ma teun kha amawa an la moi chmo temple kha huai pen kha bang chi baki kheriam chi pen kha next class 8 hel end na ma huai kha hiya hilele atu pen bel antichrist in kha lemnan bol ding in tua zo chiang temple thum na ding lam hon ma kai de ama pan pi na kha le khovel nam tong kilem dun chat temple hon lam kheding hong ding khede be wa hong ding khiak chiang kha ama kha temple sung hong tu de chitai ve lai sang thon kha ama temple song tu ding in chin kei pathian kahi khong chi din wana zurate ki thoi na tuam te kha hon su top ta de be jam mo ki thoi na hon nei dingu hiya ya temple an bol khit chang wa kha ki thoi na wai adeng apu abraham ki pana hi te khan sun jom ta dingun chin aveka ki thoi na hon pan ta du hi le leng akim la ya kha ya mi pan
yai teng teng hon stop dingin kei pathian kahi hon chini wai chang ha ju da te e loi she ma bi ki hilim vele chi hon phok khe pan doi bi ka wai be antichrist in kha wai jakin kha yai temple thum na pen kha kwa pan san ang kilam dinga I chi le antichrist tung to ang kilam khe de be antichrist pan lang nong ding aji chu tua adik takin kha eleng Jerusalem kha ami levi nam te kwa te levi chi kwa man the le wai ja kha siam pu ding ba le a train thau hi tai be akwa mi bang mi le kwa man the no lo wai ja adik ta wa temple pen kha siang thau no lo de be akipat tu ngi me mang siang no lo de le lai siang thau no again kho lai ja kha tang tu na ding kha yang ngom tau hi le chi thwe be adik ta ka pathian temple hi no lo be ai pen kha Thessalonica te ni na bung ni tang thum na ki pan sim suk dan ne le kwa ma in bang ma in hon hem ki yu hen puk san na tak ahong tun masak phota khel na mi pa mang thang tapa nge ahong kilat ke le huai ni tu tung lo ding ahi ngala ama tu pathian ahi sak pe maule sabiak teng doin atung wa om tumin akihi tu piding hu chi in pathian temple atuin pathian bang hialin akitung kheding hiya pathian bang hial acha English version kha pathian temple tu in pathian kahi akisiding ki claim di china pathian kahi ama alema kha ki pathian kahi kisidingin sabiak teng on stop ding in hi cha kha Israel ten kha tua ki pan kha mai jen ei loi she ma mi lim vele hi me sia sak le hi dek loi vele hon she mai chia hong rebel pan de ki pan kha ki banga tribulation thumna a first half pen bedding a second half ki pan de soi na tho na ngom di ida ki pan martyrom to zia de be ete mo ya da na hi ai le ya again no pen bang jaga ya pen vasut sut hi mi chi le temple lam ki pan ma thil tung di khatam ai be yai temple thum na pen hong kilam ma dewa thil tung khatom ai le to temple lam na ding pen kha a technology chi bang ni chini huai bang le alam di danom ta a design bang le bol khin tawa wa na thil tuam tom ki thoi na su ga van jan te le bol khin tawa a siam pu ni te le a ki train khin tawa agam sa di bang le ni dang la ya abraham muna ki jang te ma atuam deu kel la hilo bong no la hilo hu chi dan thil te ba agam mi na khoi tawe ve wai thil teng om ta mu thei ta a temple chau kiam khele wai thil teng zui to di ta wai jagan kha ya temple kilam pen a kilam di pen kha hiai hong kilam khiak ma dewa thil kha dong tung ding wai pen kha ming ei lo ya di da nei ve wai jagan na second Thessalonians bung ni tang gung dai chin chia ama hun tuam kia a hong kilat the na dingin bangin a hia tua kham na thei hi ama achi pen kha antichrist hong kilat khiak the na dinga ama hun ma ama hun antichrist hun pen kha hong kilat khiak the na dinga tua kha a kham tu khatom anang tu khatom chi ne ana dal tu khatom wa ana dal tu bangai chi le sab tua me church wa jagan misyang thote kha hiai temple kilam mat dewa kha lak khiak masaka om di chi nai ve misyang tho teng kha lak khiak masaka om ding hiai temple kibol kilam khiak mai na thấy nhá ông đang đặc chú tribulation ông kipan lệ hiai temple issue ông kipan ngal đây vậy wai jakin kha wai tribulation hun abe hun kipan madewa kha akila kheding ma chi le misyang tho teng khom khedek masadin tuai pen kha tu lai pau dan le rapchar ichi le mo wai jakin hiai rapchar tung to na i thei di chu misyang tho teng akila kheding in tua zuwa kha buai na khowela nak ta lu dingin tua antichrist ang kilang khedin kei pen kha muan na bol tu yang pai ka hi chi muan na han bol mi pi teng muan nan pe dingin nam to am to man kai khom dingin Israel to mi pi agreement bol dingin gentle nam teng khong le chak ki thua khom vek dingun hu chin kha temple to ki sai han sai pa don han lam pa dei ve ba wa ja thil avan teng le kim tai ve to Jerusalem kha abol thai di ma atem amun chau ei ve ki sam le kha wa ja amun issue pen bang kha bang den mun amita hiam chi pen kha next ayat diwa hi wa ja kina hiai teng atun mai na i thei di kha banga chi le nang na tel khadiam wai question ni dot di kha temple kilam de dek tai ve wa ja nang na tel khadiam ko ya to mi pi to om tik la ka mo mi pi tam pi a hon pi a thakat thua tung la ma mi sian tho ti kai khom hun cha na nang na tel khadiam chi pen kha anangai to leng thuai sai aji chu hiai hun le ni adak kha nai la ma ta temple kha ai me sa kilang ke tai ve atak tang ki bol khinai lo chi thu le lei mo wa ja gen kha yai tung to ni na ki ngai to ani mi mal ki ngai to ani wa ya
lạc tàu ôm tiền là cái cái tel khá diam chỉ cái question lên một thoại sai tàu pan là thủy kiến để tan chân vào rồi thế nào